Hello ma'am, ngasi video sidi ma'am na thumbnail ubada zu hena khangbiramagani. Kaino na haragadi ma'am na doctor da yam hanging ba haitare aduga hangbadi sungam ngamdaba question haitare. Aduga aigi comment section da adagi email da question kwai lakpa question amagi matang ni baina lokachara ija. Ado ma'am video se lana lobigano ai sigi video je sexual and reproductive health ki matang da ne khalaga lokachaba topic ne. Aduna domna video je horen yengbuda nungai roi ai hena zero ina khalaga edum video je hodrikan da skip tawbiyo. Ada di ma'am video this. Ma'am yam toina hangai bo question comment daga dagi ai email daga yam toina hangai question je kaino na hargadi post delivery hai tare ne ko masai ki angang ji una khaba matung na sai ki couple so adum physical relationship lai bai tare sexual intercourse to ya ba ge kyamu yam na gap lai ragadi angang ji una khaba matung da kyamu yam na gap oi ragadi to ya ba ge sine ba ko tigi matang jira research kangu mane kai hai ha kana normally 50% of couples se kedo ha kana masai ki sexual activity da halak pa se khara mana 6 to 8 weeks admain halle hai duga arem 50% dona kamai to ha kana after 3 months ki matung da sexual activity je halle na report adum taw ba ko research moi ge sai ki research analysis tawra aduna doctor kaina kai recommend to ge na ha ri nga sai ki post delivery je matung da hai ta ni angang una ro matung da at least minimum 6 to 8 weeks te dum sigi gap se lero matung da dum sexual activity se dum resume to kem ta kai de na dum hai ba kai gino na ha ga di ngasai gi uterus se ma'am na angang khaw ba na ha si je pelvic organ oina sa pick na sumain sound ram de ne ba si je ngasai gi during pregnancy de miroli kan matam ji da ngasai gi uterus se sang tang sawang bi uterus se sigi thajin jong na hai ta ne se become abdominal organ oi ore pe ne ba sigi thajin jong na sawkla ga adoi thadi kyam chokala mani ngo ngasai sam tang people uterus chije magi hanagi normal position da halakpa dagi ngasai gi birth canal me cervical dilation tawruba mayam do chije normal oina halakpa je 6 to 8 weeks adumaina dum changin hai ba ado sum generally hai ne ba mi khara da su dum variation lai su dum yawe aduna at least minimum 6 to 8 weeks de dum gap la view ko ngasai sexual activity do resume tawri kanda aduga sum kan da couples ke ni am tina section big lab je kaino na ha ga de ngasai gi chance of conception je dum female si da lai bani na kai tare ne angang oirak tana ba yam tina hotna bi bai tare kaino ha ga de samna kana contraception gum dum sin na ba as simple as condom gum ba adagi atai contraception me am lai re property adagi me pills kaina ba do sigi matang de dum doctor ma dum ajana consult to biro ko ngasai gi normal regular menstrual cycle no ba female ma hai tai ne adagi pregnancy oi ba female ma dadi kai tai kai gum ma gi pero si miss to gitar di ma kan si poi re ko la ba gi dum sign ma dum pirei la ado ngasai gi sigi case dadi ngasai gi female se pero lawai de ni na tha nipan mapan tara sangam da admaina adum phajana lactation tawro ga de dum hena pero laktre adum kan tum kan di ma je pero laktre sum normally lakta ba man de ne ba ado ngasai gi kai gum pregnancy amukamu ocean guitar je address mu ko pero loi de ni da aduna ma je karam kan ovulate to de no karam kan pero lak de no hai bangam da ni na kai da couples ke ya ingai sum kan da kai da contraception je always time adum sina bi bai da kai na hakti nangi awan ngai kai ka loi na ma hayeng lo nangi pun si jina loi ti ba ka share to ga da yo ma to nangi careless ama da gi ma bu risk factor da hai ta ne ma bu risk lo hon go no hai ta samna risk factor khara har kan ngasai gi cesarean section tawro ga ngasai uterus to fajana heal tawdamina rupture tawrpa kairakpa adagi nutritional deficiency de anemia gumbal or pagi chance wangak pai tare adagi postpartum hemorrhage ai tare ne ngasai angang unar matung da mayam na i hadaraga si ga hado adugumba or pagi chance yam thiwang ba dagi polakadarba angang do tha su dana pokpa gum aduduna couples kaina muka na ma je angang muka mo hem hanna kai tare amka na angang oini ngadi at least minimum 2 years ti gap lai biwa kai gno dinga sagi magi female duna sagi hormonal imbalance lai ba dai physiologically body dai kai dagi loina ma je body je anau ba moina pokla teine ba si je amka na magi normal loina regain tor ko kan minimum 2 years ti adum magi body je na normal hanagi mong do la ko kan normal 2 years ti adum jange ba aduduna at least minimum 2 years ti gap lai biwa du ga muka na plan tong ni ngal hai tare 2 years ki matung da dum plan to bio kam ta kai dia ba aduga ngasai gi kai tare 6 to 8 weeks ki matung da kai tare sexual activity resume tor pa kan adum kan se hana ga de dum
मानररोइको कइनोदि ngसाइगी फीमेल जे मागी एस्ट्रोजन जे फजना सुमाइना पिक द वांग लेरमबदो सडनली ड्रॉप तौरप काना मागी vaginal wall सिंगे ड्राइनेस ओइबा अदगी मसा चोकथब खोतबा अदुम याम तौ बाइतारे अदुदुना अदोमना फिजिकल रिलेशनशिप थम्बिबो काना मसागी vaginal wall दो ड्राइनेस ओइरमनिना केतारे पेनफुल ओइबा हाइतारे याम नाबो खोतबा तौबा अदुदुना lubricants गुम्बा अदुम सिजनबियो अदो सिगी वीडियो जे सोशल मीडिया दा थोलकपनिना ahal laman mayam asu yengani aduna aina haibda soikhiba lankiba ywragasu apangmana nauni na chani khalaga dum ngakpio ai video je part of sexual education ne khalaga semjarakpani adu mayam ngasi gi dim bye bye